Hello, I Xposed G8. The name is Bamboo. Subscribe, share. Baby, I'm the best to be Anna. Wonsa enya kabi. Since Monday was the last week, Asanteman aye call. Aye tuntum ne kokko. And the media, Asanteman na kuna ye adom the third. Well, film, but nanam. Na me ko share senia. Ye fe be the pomp and pageantry. The culture of Ashantis. I'm so wow, nyame, ya wazo yi, yenko bibra. And Kim Ahasa, connected to Sikano 3 billion. Sansuna Archbishop, Awasi Asaribediako, Resurrection Power and Living Bread Ministry. Wamubayamukita, one of some Elsunaka Adreno, Wamushantia, and Kim Yano, anything ahead 25 million Ghana's old cities. A pair of 2 the Apostles Continuation Church International. Yo! 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 Victoria, Wamu worry evermore. Nana, one more of my young song, and to my educated, one with the ball, one with the chest, and no, and I'm afraid. Aye. Pacho yin na enim say Asanteman wanyi or 98 years. Na officially no, ya beka chere na say abase owu 7 August o. Enye easy aye. Penisa de owu a ese ye tu yabo. Asanteman mu ni ma oyotumfo nua peni. Aye. Oyoko clan omno mu di ade. Na me ko hwe senia e kono nam say Ghana and it's a friend blessed nation.
from all walks of life. Different pictures. We want pictures ni be etwa message jajaja. No 24 sidwam. Enso otone kofo jema hefu jinam. And I mean, ade ba kwa me hu yen say, this is loyalty. Oyin na o mu jina nsuom, loyalty at side. Yes, so Asante. Enti mu amunimu na amunimu amokeka bibi no. Masa Asanteman eyekuro Asanteman ebosom. Unim because nyom show yen say Asanteman is beyond the ordinary word. Dem bia me catch am say the spirituality of the Ashantis. Nia unim na unim ekura ye catch am say I just say yi odehye ba ko dey twati om pray. Unim tia. Masa the highest form of sacrifice. Sacrifice no ya. Nyankopon kasa de wakunyan esi ho. Etise na Yesu ba ya o se me de me kwat wo na masan fa biem. Eno ti na Yesu ahenie no ho da. Wa won ti kwashepo. Na hu se akofo bi keka kwasensem. Opa, mun kwanya mu se kua ko twamuti. E twamu de hyeti. Mu ya menya sa atumi ni bi. Asante to mi no wo a wundim no eyetumi pa. Oti kokko so na odu ba bi a aduro bi akadam aduro bi abrase make spirituality na hima we 98 years na me chira no foke na mo amunim no eyeni nyina be 28 na Thursday ne de pasa wo chira Thursday wonnim na wo de utabe uti annama yebetwa uti a odwodwe ho a odwe ne ye enti wo a wo hwa me na wo de wo kika se Asantehene ya Asantehene no Asantehene oyo hene we crash there because from a progressive obia baby ye ba be hwa Asantehene a high exposed GHFM member social share me too man na saka be manuasi ala